pi bung thum chang som ni chu ka hin sim le Ehovang igami hi nau chu van chunga hung ki pan ahin icha kona chu hu hing pa pakai Jesu Christa hung ding kinem ta a ingau ahi avelin sei kin gada Ehovang igami hi nau our citizenship igami hi nau chu van chunga hung ki pan ahi English for our citizenship is in heaven. Eho gammi hi nau chu wana hi. Ti chu amasa pen ten thupi a ilu masang ami hi chu igel diu ka dizin he. Gammi hi na. Koi gammi hi kihile. Ailo le koi gam citizenship hi kihile. Ahoy pendem secure ahi pendem ti chu hol igel zi mai the. Tua town sung Nagaland sunga yong hulai mun hi phapen ta ding ham hulai mun ki la convenient pen ta ding ham ti yong choose ikisen the cho hite bang banga chu min ipi country hin citizenship ikila le family ading anom pen nem ti lunggel long in easy win ai Paul te ni khulaya chu Roman citizenship chu mizo se anatup le anadoi khat anahi in he Ebola Roman citizenship chu achuti dei uham the first Rome citizen nahi a hi le nathuse nalasa ho meetinga nathuse ho chu min consider able ding ala ding hi annex a chu thilkhat Rome ngamsunga na chena inmun han lomun ham alwa thil chon theilo Hitho tabang khu nalam do no male Rome citizenship na ni anga je nai Jongle Rome citizenship na nei lo wale Rome gam sunga chu na chen na ale tax na pe ding hi Jongle Rome citizenship na ne ya a hi le koi macha na vo thelo koi macha na mo tha thelo tidham trial Jongle Rome citizenship na ne ya a le Kom khat chun ahilowa na bola hala ku naw na chi a na ge he the hi chongla Caesar Augustus Caesar leng pa ko maung chun na chi a Roman citizenship ka nen hiwan ama kon hitin ei eng bol ti anaga sei the hijena chu Paul te ni kholaya paka Yesu Christian te ni kholaya chu Roman citizenship ti chu lo pi ta na ge lo aile Koi tabang chun Roman citizenship anei uham tiang chu ka sei nom kinin hi amasa pen ta chu napin na chu Rome te gam ahi a the nula na pa chu Rome mi te ahi le Roman citizenship na nei hi ahi lo le adang khat chu mi hau na hi asum tam ta na ne ya ahi le leng pa ko ma Roman citizenship na ki cho the hi abana chu le military sipai Rome te sipaya na pana phatsot government service na hin bolzo ting le Roman citizenship na chante ya he yena chu Paul te ni khulaya chu Rome citizenship ne ding chu mizo se anadoi anatup ya he yena chu Christian tam ta yong chun ama ho mi hina ama ho gam mi hina Rome te citizenship chu anadejun he Yena cho Paul in van ahi poi ho citizenship gammi hi now cho Rome citizenship sangam alenin ho citizenship gammi hi now cho wana kona hunga hi pathin thangwan men na ho gammi hi now cho Rome citizenship my American citizenship my ahi pon hi vanole sin on citizenship in po ho citizenship hi van gama ahi ai he chi van gam heaven citizenship Our citizenship is in heaven. Van gama citizenship ine yuham ine lo ham tia lungger ine de tu ni tha phan ka de Hebrew lam chu ve kit lew hen Hebrew ji pa chun ai poi Hebrew mi te tu ana ta san pau pakaya su Christa hai thildang zo sanga Moses sangang alenin van til ho sangang alenin
Aaron thêm puchung nung pa sang ayong alenin mizo se thêm ga ho sang in jong alen zo he je na cho pak ay Yesu Christai na sa lo diu hi na tu cha jing diu a hi ti ta san zala ama so na tu cha jing diu a hi ama he na ta san jing diu hi ti ina jo Philippi bung khat chang som ni la khana for to me to live is Christ and to die is gain kedinga hin kiti hi Christa hin thi kiti hi ham phat na hi de thi kiti hi ham phat na hi de gel mo ngote ta sana ki loi khom te ho turin ha phana polin kedinga hin hi Christa hin thi hi ham phat na hi thileu hen I ham phan ni vem thileu hen tu a inei sangwa tamzo elo tu a ichan sangwa tamzo I chang na di vem thileu hen pol wang chun hi je tu a kahina kanei sanga kadam sunga house na lei house na kanei sanga thileng hi je sanga tamzo che Christa kanei ding a hi je na jo thi hi ke dinga ham phat na a hi de ina Philippi bung thum chang som ni chang som thum nang chu vela hen I forget what was behind me kanung langa zo se past life chu ke man ka hai milint I press toward the goal ke man kamasanga thilkhat e ki koi pi chu hi chu kadel jinga dis ni se je na chu tu ni kum tha to hi kum tha hi to ki thona e hon dong inung lang wa ipi umam tho chu pai lau hitin minu mi pa khat nunga gol sang khat hi na wa I hla sam naw tam ta howayo in ki pe lo naw tam ta omate hi cho zo se chu pai lau hitin I malang wa e ha che na devin Hebrew ji pan Hebrew mi ti anatil kho bang chun na tu pau na ta san pau cho hla hi win aje chu na ta san pau Christa chun tu khangin phat thena na dei za chu pe jong na thi nung ting le Christian phat thena na dei za chna pi tho tun sot hin kem lo na ye chun Yesu Christa chu hla hi un ena Hebrew ji pan Hebrew bung som le ni chang khat le chang khana kona chang thuma chu therefore since we are surrounded by so great a cloud of witness atecha may bol e ho pawa cha may bol tam tan e kimvel banguvin let us lay aside every weight e gi sa ichung gi sa zo se de pai hau itin let us run atecha sa yu hite atecha yena chu Christian hin kho hi mo man the ai poi Christian kho ai ipiham chon sit he jong chu he chi koi ran he chi thudo ong chu aneo wal na lain he Christian kho kaman na ipp ham e suboya e gi sa ka chung gi sa chu ipp ham I chozo se chu ka pai sa ka sai ngai ale tu nai Christian kho naman na chu vela chu nangin long na ki dei lo mai the nangin bon ki dei lo wa midangin ni hin dei ding chu ha sa ya mi he mit mu a rong na Christian kho man dong di ta lo ale nang mit mu ayo ne Christian command di lo pathin mit mu chun I chan ge eta dam dei loading ai tai hi zena chu Hebrew ji pan let us lay aside every weight at it ichung wa kai thil gi zo se I Christian kho pull down ball zo se chu pai lau tin sai hi de I lai ting lo looking unto Jesus at it Messiah Eji Messiah baka Yesu Christa ajun imit nu ko yu hitin hla yu hite ta Hebrew mi te anatim ya jingka ang jo them khat se win hijena chun aman akiho pi mi te Hebrew mi te chu a convince accept zo na ding chun baka Yesu Christa phat dan tam ta asel ama he van til ho zo san a phazoi jongle aman hu hing na ato hi acham ki me jongle ama hu hing na ap hu ton so ge ya a hi tia na se aile abana tu la phana evet kit dewa ka de chul Hebrew le khabu hi isim teng leo Hebrew ji pa han atam zo ip sample future khunung ding thu se hi ai ena chu Hebrew bung ni changa lang chu vele han there is a world to come ni khat le lengam khat hunglung ding hi ai ni khat le van noi le sit achum iti diu ham pathin vai hom nagam hunglung ding a hi
na chu Hebrew som na khat lang ko ve kit le hen hi chi English a chu Petra ka tin hi chi Israel phungbul pi Abraham Isaac Jacob chule Jacob cha te zo so ahin khumandan so vele hen ama hon ep ata sanwa ep akinep pi ham atile gamle go khopi len ta ata gam house no cho kinep pi wai pui hilanga ahung sung ding ni khat le meshaya noya lengam hung ki tung do ding khopi hoi ta Jerusalem tha ahung sun ding cho amahon alung thim mi na amu je wa chu patep na tam ta zan hia se yu Abraham pathini anapatep na hitabang hozo seong chu malanga hunglung ding kinep na ani zalwa amot na palgal kai ya Christian Hinkho chu tu keu sha kinep na ding ai put malanga hunglung ding khonunga hunglung ding au ikinep naw ikoi ting lew tu a ki hat the ya tu present Christian life present Hinkho a hi hat na diwa hi ilung thimule ikinep naw hi future ai ko yo ngai na he hi chu pakaya su Christa ina chu ki man Bible chang khan sim kining getin Hebrew bung som lekhat azo ayong chun Bible sim inawon ahin sim do in Hebrew bung som lekhat chang som ni le li Hebrew chapter 11 verse 24 achun hitin akise ta san na ze a mosin akhan hit pha na farao chanu chapa kiti ding da ahi ati Farao chanu chun Moses chu sumkong sunga sumkong lo pitang sin khup sunga ga mu cho na izo hen ki choya ama cha kiwa hetan jingka ase ban Moses chu university college hoi pena anakaya hai jingrong jinga them nong them a hai thilo se a he ti the leng chapa ya hai ai wang helaya ki ji chu pem ta san na je a mosin akhan hit pha na farao chanu chapa kiti ding da ahi this he did not want to be called as the son of Pharaoh daughter ti ham farao chanu chapa kiti ding cho ama nom lo wai Egypt house na zo se nup sa sanga cho aman genthe na ahlen dos ibola genthe na ahlen ham aman alung mina amo ni khat le pathin gam hunghlung ding he pathin khopi hunghlung ding he hi chu man kinep pi 25 a chu John said na chom khat nup sa sangin pathin mi te to gim he su thu khom ding akihlen joy ati Moses chu leng in na farao in nom helang le no sat ahin kho man ding e wan haman he chu akihlen pu ata sanja la chun ami te to gim gen the thu ding akihlen joy to man sanding avet zo zi chun Egypt gama gozo sa sangin Messiah ki ho set na chu thupi zon agele patin thangwan men now laya hi Moses chu Messiah amu lo pi chu amitta amu lo pi ai wa atta san athagau mina chu amu chu ina chu hilai Messiah ki ho set na cross a hung thi pa Messiah chu I chang yamin ho set a chilong ki set khuma chu le man sangkhol kya ayong chu abo telwa he chi leng sangkhol ham tia ki homu chu Yesu Christa chu chilong asit khumu chu linglu khuyong aku peu chu inchi ke inchi kha tabang khoi lai lu na ya ta ta ya hi chojo se chu mosin Egypt gama leng chapa hi a chon sit na alwa le Egypt house na nu sa sangin Messiah ki ho sit na la ki bol eng sit na chu aman a hleng joy kiti ya ina chu Jisu nei kanom joy Jisu yo hlengu hite Roman citizenship alwa le family security alwa a personal life security yong chu akho nai hi zeng zong le pathin nei se mo chu pathin to ikiwop lo wa hi le isun na diu chu pathin na lo gam heding ya he ti chu kiche ta mu men he chong le Abraham chu ve kinute Abraham nong chu Moses masang piano min he e ma chu Hebrew bung som na khat chang so ma khu ipi se ta am vele hen aje chu Abrahamin
pathian gon to le asa do bul det ta chu akat zinge honunga hong hlung ding khopi hoi pathian sa ehon mihemin khuna asa lo pathian khopi chu aman akat do zinge ti chu. He was expectantly waiting for a city which was not built by human hands. Abraham is anamu pha he hitimang khopi hoi chu. Hizena chu aman ta san na hinkho amana gente na tam pi na thoi ni patep na yong tam ta na thoi ni zan la ni ve tawin I chojo se chu iti apal gal kai ham honunga achan ding Messiah hung ting le elo Messiah jala phat the achan ding ho avet na hi le aman a Christian ho ti taw te tulaya pau ding ama hen ko ata san hin ho chu hoi ta patep na jo si yong chu hen pal gal kai the ya Jisu a hlen zo ji na ya he ena chu Hebrew ji pan Hebrew mi te hinga ai poi na tu chau na na ta sanu paka Yesu Christa chu hla hi be ai chu tu khang keu se an hin na diu ai poi ahung thlung ding gam aung thlung ding leng gam ti yong le na phat chum pi diu na hin pi diu chu paka Yesu Christa a hi tia Hebrew mi te an ti mu ya ena chu tu hla pha na azon an pe na azon a pen sermon hizong ikitim nom now chu la ayo in sa jivin he thim ga ho le sol cha hon jong anazot gal kai saw lampi kazot lain ti ala yong in sa jivin he ama ho chun iti gen the ha sat na ho chu anazot gal ka yam iti a Christian ho chu akisem ham amon tu det khat ane jun he chu pakaya Yesu Christa he ena chu Yesu Christa he ehon iti imit wa imu wa mitam ten hin na le lord hin nen anei ni win patep na le alwa hele hlep na ho anapal gal ka evini amon Yesu Christa ni khen je win tu ni a he ehon ipia iman diu ham pakaya Yesu Christa. What does Jesus mean to us? Na pakaya Yesu Christa je ho dinga ipi ham dunia Hebrew mi te ading in wang Hebrew ji pan ai poi tha hi un ama hi hin na hu hing na hi ale tu ni a e ho adinga hi EPI kila adiu hita EPI pan sa adiu hita pakaya Yesu Christa kum tha ahung sung tai boarding tam ta family plan jong omente education langa yang hoilanga kaiding ham ipi college hoyam school hoilanga ale wala sumle pai ngai tu ding thil tam ta om ding hi chong le sipai sap ho officer ho ingai tu ding iboi pi diu tam ta am tam jong le isay bang so when we put God first we are never the last pathen cho apat na pe na koiwa Yesu to give up khomwa ekithon khomwa ama chu thilzo se sanga thilzo se chunga I hlen ding leo in ho chu aman setting a hin bol ya ina chu a first step ho e ho a Yesu chu hlen wa when we choose Jesus in our lives God does all other setting in our lives yeah ina chu seek first the kingdom of God and his righteousness ate agamne achon phatna chu hol masan and after that all other things will be added unto you ate ya passive voice in hin a in the he pathen chu I hol masan wa first I koi ting leo aban chu aman setting acham chama order and bol heta ina chu Hebrew ji pan ai pui kinung le hi even ai lo wa na ta san naw chu tha go hi even the Christian ni khumanu chu Christian na ta san pau chu tu zom jingun hi chu gal zo na he tu ni kho keu se ai pui thinunga dinga yong phat chom na he chong la le se chunga I hin lai chungwa igel do diu khat chu a ho citizenship ilung mon naw khopi igel jing diu khopi ikinep naw khopi chu Leisi chungin aom poi our citizenship is in heaven van gama hi imihi now umazo ahi hiji leisi chunga hi imihi now I citizenship aom poi van gamin aom zoi van gam citizenship chu citizenship la alien pen ahi Christa to citizenship hi khom Christa to gammi khat hi khom chu anome hiji chun Yesu Christa hi hleng jingute tia avel vela ikitimo hem tu in azon na dingin ken thusim tabang khat
2012 Miss Universe tam Olivia Kalpo ma chu I het diu hin ama hito Christian go sang khat hi anaki ngai honin tim tebo kitin hi ta sa hoya hoi muyong emoji diu hin ai le tim tebo kiti pa go sang phata ana hin true love waits at the seminar of anazau ji chu hicha zau zo se ko amon purity ring kiti chu ring khat khut jam khat ki peji wa hichi khuni bi vet sa am ple ji kanei taka si a hi kain khoi athinga ka koi ding he kasu bo loading hi kitep na purity ring ko ana koi ji hu ja he hichi tim tebo kiti Christian go sang pa hi sportsman a in mi hau ta mi hoi ta an in mi min thang ta an I want man a purity ring zo anaki bo in hiji jon aman ahin ho hi angai lo in su bo loading anatin ai wangin adong manu ti dham Olivia Kalpochun anazolin alwa le chon sit pi dingaun cho aniki dei pi hinde hitamang cho het phana chu tim tebo kitipa hen aki hen pi hichi purity ring true love waits ngai lut na di ten anga zove ti khut zem akibu chu aman agel do in chongle aman leiset nuksa na sangin Christa ana hlen zo je chun thien Hinkho zo cho na ki hlen ta ne hejin chun vele hen ningkum ham chun ji anin ama thu se na le ama Hinkho a ko na hu mitam ta khangdong tam ta turin ahum ki sim do ta ni abul chu ipiham ti velen aman wa noile sit nuksa na le min than na hauna sanga akingai pi khat sanga yong Christa ana hlen zo je na chu ana tu de je na chu tu ni a he mitam ta khangdong tam ta in hin na le kisim phat na ini zu a hi